Hading friendsong sengtini nalenai sin omong ke medical je fitness certificate je norok special executive runa ni bagai norok ni medical fitness certificate ni je format norok bagai fill up khainai tai norok ni application submit khain bagai je form bagai fill up khainai tai o format norok bormanai or nang matini sanai ge o format ngaga norok video description no thangai norok download khlanya di friendsong gangke norok fitness certificate nanan sekang bor bagai fill up khainai puila norong ni ojaga mung sidi jar mung arpor jar father ni mung sidi arpor oro age jar age masani boyos ojaga ngai ni boyos baki nor calculate khani kanong date of birth thangai norok kaisa google khon thangai norok app khon download khlanya di age calculator hanai ojaga nong ni date of birth type khlai norok calculator khajan kan norong ni bosor busuk mas abo nong khori phainai ingke norong ni village norong jar paran mung sidi post office norong post office ni mung sidi norong ni PS norong thana ni mung sidi oro district ni mung sidi state tamo Tripura arpor pin code sidi o jago ingke norok o jaga tam sini special executive ni o jaga sidi oro norok soimar nai doctor ni beskango ke bo jodi no norok norok dini sayang ke norok khana ranya dik oro ke doctor ni soi tai sil bo togi rohnai ingke o jaga date bornai o sil togi ri rohnai doctor ko mungke medical fitness certificate ni form norok omtike fill up khainai doctor ni thani tlangi thani bo soi ri dhokeno norok norok je document form soho norok jama rakheno ongi thanai ingke norok ni je document xerox ngeno ajangke suru attested nan nangai norok medic je kono officer ni gazetted officer ni soina di self attested by ingya ingke friends song form baki fill up khainai abo nong ni kisa short case hanai norok video pai asana tongdi ingya mukhe norok ni application submit khajangnai form amta ang norok no video description no borjak thana notification ni video description no norok onek download bukhaina kana print khaina kana angke norok omno baki fill up khainai angke norok kaisa dong ni photo thedi arpore oro id nong ek number oro norok kono sainangya borok sirene oro ingkai norok 2 number sidi norok ni jar mung capital letter masine borok okhor bai ingke or gender male da female sir di norok o jago oro angke sudu mung no bade tai norok jeso pon sike nong thango arpore nong date of birth sidi o jago norong ni admit phano norong ni birth certificate phonai nong date of birth sidi father name jar father name bukhani mung sidi jar mani mung arpore mobile number redi o jago norok mobile number jate sob somoy no man thongna jat omhai mobile number redi norok oro email id arpore norok present address tai permanent address tai permanent address no sanai jar present address jar document ni redi present address village post office PS district tai pin code number redi ingke permanent address o norok same ingke norok du rikhino ngi thanai ingke ta kaisa oro sabuni bagai kisa problem ingke jara kaisa gi thanai buri rok norok busaini parao nini kagos potro kun phana khlai ko nini PRTC rok change khai ko amhai rok ngangke jodi nung ration card phano mung kajak na nangnai hai ke norok jikono kaisa kagojo nong ni mung kajak na nangnai norok ni arwaro phano kajak na nangnai nang kaisa proof marnai gero jodi nung amhai ngangke nini busaini tei rnai ngangke busaini address di present no permanent address nini parani address di kintu kaisa jaga phano nung mung kajak proof rna nangnai hai angke nang je jaga ni para tongo ayang ni jaga no nung marnai ngangke oro category SC da right di bisingo arho religion Hindu da Christian da di marital status unmarried da married di o jaga norok sala kajak ngi to kajak ngi married kaji angke unmarried arpora identification mark kaisa marnai friends norok je kun nong ni sin norong ni bukung rok phano sobai kok sorok tongkha ba nini khangarok phano sobai kok sok kepala phano sobai kok sok ingke norok o jaga sirnai tamo sobai kok to sung mul on nini sik on the sik mul on forehead ba romdin nini ya sirok phano nini sajak ni dag rok phon to rakha kanang nini cut mark on the left hand thumb finger ba little finger jekono ready arpore nongni voter ID card number ready arpore 15 number nongni other number ready qualification nong jodi sudo maitor madhyamik pass ready 12 pass ngangke nong 12 pass ready nong 12 pass lai nong jodi graduation complete nong BA ke BA ready BA pass hai ke BCom pass BSc ke BSc jeni tongoni post graduate ready MA ke MA norok M jekono ready oro ingke oro norok NCC tai nini scout ban NSS ba civil defense uspu dong ni jekono extra tong hangke norok o jago sir di tam ni tong nina certificate bo norok jama marane
hingke nor kuno case ta tong ni mungbai yes ke yes no kuno no ro difference o jago yes ke accept nglak hingke nor full signature jar jar mung signature di arpore date jedin jomar na ajagan date di place nor bo jaga jomar na bo thana area o athana area ni mung tamo rodi nongni je area ni mung athana ni area ni mung hingke no amake suinai norok nongni document xerox nong attestation nawi nai document soho joma ri khangke no nong token number kaisiri hanai token number hon pura nong call letter phano ro hanai ba nong call phone kaisa nai nong interview ba exam ni bagai ingka mongke sini special executive ni nongni medical fitness ni form tai romdi nongni application submission khaijang ni form ingka nong ngangabno description tai share description among khan nongni request video gasno te sha joton han hai hambai